नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलबला जुठ्यागु ज्याजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमंकाति मते हरेक बुधबार सुतोसिया क्षेत्रते इलनसे गुटते इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक संचार रेडियो उपत्यका चैनल सफिटिको मेगाहर्ज युनियन डिपी सकला जनामी भाजु मेजु पिन्ता बिनुगलो अनि से लस्कुस्ना प हनाबना टैचुना जिका सिपिन्जा याकामी बिगेन तुलाधर ठोक रेडियो उपत्यका चैनल सफिटिको मेगाहर्ज टनंगे ठोय चंगु ज्याजो उडास ज्याजो हरेक बुधबार सुतोसे यतेदा इलनि से उडे इ टक जि बिगेन तुलाधरले से सिपिन्जा निनावे चुना दिगु ज्याजो कटानि ज्याजो हरेक बुधबार सुतोसे यतेदा इलनि से उडे इ टक उडा समाज न्यफया रेडियो उपत्यका चैनल सफिटिको मेगाहर्ज परिकल्पना संजना वेचुङ ज्याजो थौ सिक्रियाने निसा वो श्री नेगु ज्याजो थ्यांक यू तालागो दु मडिक कति छ टुकु ज्याजो सिक्रियाने हेचुङ ग्लो टुकु ज्याजो यमु टाटना मु अजुथा मल्दास उडातेगु प्रचार यागु उडा समाज यन्चुङ विभिन्न ज्याजो या जानकारी बिगु अलिलिसे जिगु उडातेगु मसिका उडाटेको गतिविधि उडाटेको बुख ठेकीको आज कया टाइनिसे उडा समाज न्यवय रेडियो पत्रिका चेना साफटिको मेगाहर्ज परिकल्पना गर्न याचोङ उटुको उडा से ज्याजो जना ठौन जीविकेन्द्र आधार सिक्बिङ हने वेटिन गुडु जाजेजमे याब्ले थे ज्याजो सुभारम या पाक्योने नकला छ पनि यही पुष्टुङु अलि यही पुष्टुङु अलि ठोमे सकला ठौ उडा से ज्याजो निना दिपिङ निना मी भाजु मेजु पिन्डर देसना चनको जुला ज्याजो उडा से ज्याजो स सोया Chahilu manawala manjigu sichu sichu nawala uke chawani mate to ta chita thana fe wo sa chahi jaka jigu ga tunde Gonna wani tinna re mai cha wani mati ala hata cha mala gonna wani tinna re gonna wani tinna re oh mai cha wani mati ala hata cha mala gonna wani tinna re oh 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 oh
चोना कना तिमीलाई थिए जागो चङ्गो मन उकी जिगुलीको छु चिता छ धाया छु fe wo sa wa wo sa chai joko jigu no go tunde gonna wanna tenna re mai cha woni mate ala hata chai mala gonna wanna tenna re gonna wanna tenna re oh mai cha woni mate ala hata chai mala gonna wanna tenna re oh 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 mai cha oh 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 mai cha Asi pola curla likachon Asa tinila na pala tichon Kuli kachan ta temani Liko bacha waya beautiful Tina ya ka bacha la ya beautiful Sango mule ya ta funga de ke mani Uki chawani mate Tota chita thana हरेक बुधबार सुटासे चटटे इलोनिसी पुटेटे इटक रेडियो पत्रिका चेना सफ रेडियो मेगाहर्ज तरंगे ठोयबै चंगु टुगु ज्याजो जिस निरन्तर रुपे मदिक चिकनि यानी हैचुना बुझ अवश्य न ठोकने इले खला मासा नखस खवे चंगु पन्दना जिस कोचा टुगु उडाटेको संस्कृतिको ठ झना वे चंगु पन्दना न उडा समाज चिया क्लास कोचाको अवस्था दरासिने पन्दना जिस पहिला गु बेबेजीको खुल्ला रुपैयाँ नौ खटुसी कोर्नया कारण जिस लिकुनी मागो अवस्था जोगुनी उडा समाज न ठुसी पन्दना बिगुज्या उडा समाज ज्याकुठी याको चिकपन्ने जानकारी न बेचन बुझ थोरै एगो चिगु मसिका ख ठोठौप्री कला संस्कृति धेगु चिगु मसिका ख जठौ कला संस्कृति लेंका नुगु पुस्ता पिन्ट हस्तान्तरण याना उनी खसके जिउ मसिका लिन चुनि धेगु चिगु दसुको ठन उडा समाज किराउको ठसा ठगु ज्याकुठी यागु न उचको चोछा बौ ख जुल एजुनी जिस सुनको ठया बिदिभियारी आउले न पाछि पमेको बिदिवारीमा बिदिवारी र अफुको ठयामा बिदिवारी पहिला गुको ठयाना चौको उसमा कमको ठ बिदिवारी याना समाज बालागु सन्देश बिमा उठेको आजु उडा समाज न काइ चौको यजि बिदिवारी खन येबेले उडा समाज बिदिवारी कमियामा भाषिप कमियामा रका सबै पिटना टुगु अवस्था सो रेडियो पत्रिका चेना सफ्टको मेगाहर्ज मार्फत न तो बिदिवारी सम्बन्धी कोपालीमा बिदिवारी सम्बन्धी जानकारी चिकमन्दी बिमा रका हरेक वासा बिदिवारी जानकारी चिकमन्दी बेचनको छोले ठौना साकने पासा प्रेमिरा तुलाधर पाखे उडा समाज बिदिवारे ख यंगी टेगुजला उडा समाज बिदिवारे ख चिकमन्टे नेबे टेगुजला तासा ठौया बिदिवारे छुडुले यन पाखे हुने उडा समाज न्याको वचंगु बिदिवारे ख ज्याजो उडा से ज्याजो या डकले नापांगो बो सक्षितन जोजल्पा उडा विधि व्यवहार अन्तर्गत ठाउँ उडा समाज संस्थापक नाय भाजु नानी भाइ मिखा डोमिजु सोयदेगु विधि व्यवहार्य नियम आखे थे लेट्टु लेया डेकटैगु खटैगु जोसु न्यवेटेना ठुगु जोसु 1123 श्री पञ्चमी खुनु पिडंगु ख विधि व्यवहार्य नियम आखे थे लेट्टु लेया डेकटैगु ख झिगु समाजे छु धर्म कर्म पूजा भिजा याट आखे ढका जाकी पुचले जिको बाला गो टो मरोगो जाकी ल्याकाय उकियाटे आखे दाइ ओगो आखे देके देगु छु खमको कि जाकी पुचले ल्याका टुन्यो गाठे जो बालाको कोठीको बिचायन सोसा सिदैकी गुली थाको ढका अथवा जाकी दयगु देके त नापा वर्षा ऋतु जिया साजको मुखु असाजुको लटया न बुरु चोनीमा अल्टिनी उजोगो भुइ वापी छुनी लेपानी से इले बेले बिजा या वामा मचा तमा जुइ त घाघी पुया कुता या यथा इले वापाके जुगु लय हया जाकी देकी उगु जाकी बामा लागु टोटी मडोगो ल्याका दुनियो उगी जाके आखे जुल ठुक्टा या रीति छिस सुघे ख अठे डाठे
झिगु उडा समाज नियम न उक्त हे आखे लेथे लेया डेकागु ख अथवा झि उडा समाज नियम या मस्यौदा डेके त नापा समाज मध्ये सस्यु अनुभव पि पेमुन्याम जाना आपल कुटयाना यक्को इ बिका सल व्याख्या देकुगु मस्यौदा याता समाज ज्यासना पुचले प्रस्तुत जुगु व उगु मस्यौदा या अध्ययन याना मगा मचागु आदि थपे घटे याना प्याचिगु थे जोंगु मस्यौदा याता हान उल्जक सल याना डेका मगा थे ताका हान प्रत्येक कवय प्रतिनिधि पिमुना बालक सल व्याख्या वेक पिछन प्याछि जुलटैगु स्वीकृति बिया दिउसान उली जक गाइथे मटाया प्रत्येक कवय कव ठाकुल त जक मुना मुंका यको सहल व्याख्या वेक पिछन स्वीकृति बियोगु जुल अठे खसा नछि मिसा तके पिनिगुन अनुमति माली दैगु टाका प्रत्येक कवय सशुपि अनुभवी मिसा तके पि मुंका उगु मस्यौदा मुज्या प्रस्तुत जिया बालक सहल व्याख्या तके पिसन ठौकने यात लोकठ जुगु जिया साप बाला टाका वेक पिनिगुन समर्थन जुगु ख अठे खसान हान समाज सशुपि प्रबुद्ध वर्ग शिक्षित वर्ग साहु माजन आदि पि मुंका उगु मस्यौदा प्रस्तुत जिया वेक पिसन बालक अध्ययन यान दिया ठुगु मस्यौदा प्याछुगु जुलटका स्वीकार्य जुगु लिढ सकयाछि उडा समाज नियम या पुस्तिका सफोजासी सकल या कोतल पुवंगु गठे आखे लेथे लिया डेकागु ख उगु सफोजा छि व्याकस्य छि थेंगु मदै मखो गुगु ख आखे लेथे लुटुमटु लिया डेके ढंगुगु नियम जुसा उगु सफोजा ठौकने ल्याख छु मगा मचा उप खेले मडुगु छु न छु देफो यदि उक्त या छु खने दसा झिगु समाज ज्याकुठी झाया ठठगु नुग रूपी मिखा खंका उत्साही रूपे बल छला गुगु झिगु नियम या बुलु बुलु शुद्धगु ख्वापा बिब्यु वनि फेकेगु ज्या तेब बिया सल्ला बि फेके माला अल्तिनी झि उडा वर्ग ढयापि थवन थव मिले चले जुयाव बाबा लागो भिङ भिङगु सार सारगु आदि जाया या थ जगमको समाज जगमको जन्मभूमि नेपाल माया त ठ्याङ्क उन्नति रूपी विभूषण छापिया झझ ढाकेगुली आपल तिब बिफुबि जुइ भई मखुडासा गुगु ख उडा समाज नियम रूपी वापी त बनागु इले त्याजल ढिजल पापा मलजल घाँगी पुइट वाले त बना सतागु इले थ नेलो मौसे ज्यापो भल्या पुइ लै ढका ट्याका कटल जया गुली तमासा जग सोइजना थौ ठका भ्यापिनी इ पायना समाजले सेनी कठ तैथे भेनियाका थहे स्यान्या दाजगिजा पिनी न्यने ठगु पौरक केने मखनीगु ट्याका अनेक तने या लुच्चा पह पिकया समाज नेम देकी गुली उगु मिले मजु ठुगु मिले मजु आदि ढका पिने पिने जग खिखा मोगले सागा सिगाले भुइया भुइया हाल जुइपि पुजी तथे पिने पिने जग हाला जुया दाजगिजा सम्बन्धित थासे हजुर सजु छलफल याना लक्ष्य स ठेंके गुली भ्या पचान चुटा मकासे सना हाला जुइपिन्त गुजगु नाम सम्बन्धन या मालेगु जुइ जी यक्को सुभा देशना प्रेम हिरा तुलाधर जिहत वेकना जिता बिदिब्यार या खंजिन कादिला बिदिब्यार गुको ठं यामा टफु ख जित पाटुक दिगुदु वेकटे यक्को सुभा देशना वेक अमेरिका चुनासा ठगु ठौरासा इदिगु इ पिकन्दिला हनज क वेकट यक्को सुभा वेकना अननि से ठगु भोइस रेकर्ड याना जित छय दिगुला हनज क यक्को सुभा उडा स जजो मार्फत देशसे अरे जि पताको डिपा पाक्योने डिपा ढंगा ठगु आयो उडा पुख जनामेगु जि ज्याजो उडा स ज्याजो ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले आफ्नै अत्याधुनिक पीसीआर ल्याबमा नमुना परीक्षण गरिरहेको र हालै बिरामीको सुविधाको लागि घरघरमा पुगेर स्वाब कलेक्सन सेवा सुरु गरेको जानकारी गराउँदछौं। थप जानकारीको लागि मोबाइल 980120 02535 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विदेश जाने सबैको लागि मान्यता प्राप्त पीसीआर टेस्ट पनि गरिन्छ। ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल, प्रोभाइडिङ बेस्ट अफ केयर विथ कम्प्यासन।
पनि होला राम्रो तर पनि मेरै सुपर प्यारो पहाड हेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले सुपर स्प्लेन्डर प्यारो घाम लागे हुन्छ धुलो अनि पहिलो पहिलो त्यसैले त सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो हिरो स्प्लेन्डर नै प्यारो हामीमा छ हिरो हामीमा छ हिरो रेडियो उपत्यका पाङखुसी बजाको डिपार्टमेन्टका हानाचका चिक्ने हनापना लिसे लस्को सियाना सुना ज्याजो ख उडास ठोक रेडियो उपत्यका चैन सफ्टिको मेगाहर्ज परिकल्पना उडा समाज या खपो कठङ हना वे चंगोले उडा समुदाय दुनि बेबे चंगु ज्याजो उडास अले उडास ज्याजो या निकगु बोठे नु दु निकगु बोठा स त चिक्ने सुय जुल छ उडा बुख न्यपे चनु जुल उडा बुख दास त उडा टेगु गुंगु ठर जु खला पुचन याना चंगु विभिन्न ज्याजो उडा व्यक्तित्व पिन्छ याना चंगु विभिन्न ज्याजो उडा व्यक्तित्व पिन्छ समाज बेचंगु योगदान या ज्याजो बुखय रुपे प्रसारित यागु ठुगु ज्याजो या मुड टाट्न मुड उद्देश्य जुल ठे उद्देश्य जुना ठौने छ उडा बुख साकरे पासा प्रेम हिरा तुलाधर पाखे ठिक मिन्ट यंकेति नगु जुल तास यन पाखे उने ठौ या उडा स ज्याजो या उडा बुख उडा गतिविधि रुपे ज्याजो उडा स ज्याजो स उडा समाज पंचदान ज्याजो 2078 उडा समाज डेन्डस गोला त्रयोदशीय नि पंचदान ठानिया ऐतिहासिक असन्तले बिगु यानवै चंगुडो तर ठुगुडे कोभिड हुने याना स्वास्थ्य मापदण्ड एट विशेष ध्यान तया बचत अंक जग 15 उडा छे हे परम्परा एट टोडे मयाउ कठम बिगु जायागुडो ठुगु पंचदान्य झले लोक हुआम गुर्जो प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य जुयाट बिजाका संकल्प यागु जायागु दुसा उगु दान प्रदान्य झले उडा समाज नायो डाक्टर रूपज्योति कसाजु श्री दीपंकर तथागत लिसे साके मुनि बुद्ध व लोकेश्वर पिन्त पूजा आज यान्देगु ख ठुगु डे डक्ले नापा प्रादा नरेशमान बज्राचार्य जुयाट पंचदान प्रदान यागु ज्याजुगु खसा अनलिपा मञ्जुश्री बज्राचार्य जुयाट पंचदान प्रदान यान बिजागु ख ठुगु अवसरे वस्पोल पिन्छ दान गाठा न बन बिजागु ख उडा समाज ठुगु पंचदान ज्याजुले सर्वज्ञ रत्न बज्राचार्य दशरत्न साके प्रतापमान साके दीपंकर साके रोहिणी बज्राचार्य राजेन्द्र बज्राचार्य अशोक बज्राचार्य पुष्परत्न साके आदि निन्यामेसित पंचदान समाज नायलिसे पदाकारी पिसा बिया दिएको ख ठुक्ट पंचदान यागु झोले उडा समाज नाय डाक्टर रूपज्योति कसा ज्ञान रत्न शिखराकार सुमित्रा तुलाधर नन्दमान स्थापित दिव्य रत्न स्थापित राजू कुमार कसा डाक्टर सुमन कमल तुलाधर दिव्य लक्ष्मी कंसाकार भवानी तुलाधर प्रबोध मानसिंह बनिया रजनी ताम्राकार डाक्टर ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर नील कमल सेलालिक शान्तमुनि ताम्राकार रत्न कमल कंसाकार अमिता कसा मंजू तुलाधर सजनी शिलाकार सुगत रत्न सिन्दुराकार जगत तुलाधर लगायत पिस दान प्रदान यान दिगु ख ठुगु 2078 साल यादे ठुक्ट पंचदान बीत ज्ञानराज शिखराकार संयोजक द्वे नन्दमान स्थापित प्रेम काजी बनिया दिव्य रत्न स्थापित व सुमित्रा तुलाधर पि दुजर दुगु पंचदान उपसमिति डेका जाजो न्याकेगु यागु ख नेपाल भाषा म्युजिक भिडियो हिरा लानी सार्वजनिक नेपाल भाषा संगीत खैट चोन्याकेट तिब बिगु ताटुना नेपाल भाषा संगीत खेले हान छपु मे हिरा लानी नाया म्युजिक भिडियो पिडंगुडु मेचोमी मेज अंजना ताम्राकार उगु म्युजिक भिडियो या मेचो दिउ खसा उगु मेया कंपोज अरेन्ज रिकॉर्डिंग व संपादन या सक्ता ज्या वरिष्ठ मे हालमी रमेश ताम्राकार या का बाजु सगुन ताम्राकार यान दिगु ख ककटेल पेंगुगु बय रुपे ठुगु नेवा मेया पंचक्वा डेकेट ठुगु मे तयारी आगु ख नेपाल भाषा लिसे नेपाली भाषा तक ठाउगु बिस्क कठय छाप तोते त सफल ज्यादिम वरिष्ठ मे हालमी रमेश ताम्राकार त समर्पित याना वेक या लुमन्टी ठुगु म्युजिक भिडियो पिठनेगु यागु ख ताम्राकार ज पाखे देछागु ठुगु मे ना हेरा लानी मे हालमी
रमेश ताम्राकार जिया मायागु नाम टागु ख नाप सगुन ताम्राकार व सुगम ताम्राकार्य अजिन जोगुली वेक यत लोमंका मेयना ठुक्टा टागु ख सार्वजनिक रूप सक्षित मेल छोया फुक दर्शक थ नाप जुमे जोइन याका ठुगु म्युजिक भिडियो सार्वजनिक यागु ख ठुगु मे ठाउँ या ल्याम पुस्ता या मनोभाव या केन्द्रबिन्दु तया डेकटागु म्युजिक भिडियो साइड सीन त तस्कहे आकर्षित जिग खिचयन्टागु उडा म्युजियम या त चन्दा बाकस दान नेपाल बौद्ध धर्मय खेले त जिगु नख पञ्चदान दिने दान या महिमा या त वाचका उडा म्युजियम या त चन्दा संकलन या त रत्न कमल कंक्षा कारण सियागु चन्दा बाकस छग असय उडा छे दान यान दिगु उडा समाजे नि सोना टागु उडा म्युजियम ते या निन्ति ठुक्ट या चन्दा बाकस उडा समाज नाय भाजु डाक्टर रूप ज्योति कसा जुयाट भाद्र 20 गते आइतबार ल लान्दिगु ख मैजु रत्न कमल कंक्षा कारण ठुगु चन्दा बाकस दान या ढुंका उगु बाकसे उडा म्युजियम या कजी डाक्टर सुमन कमल तुलाधर डक्ले नापा चन्दा तया बाकस या उद्घाटन यान्दिगु ख ठुक्ट या अनलेपा पञ्चदाने बोटिकै दिबी उडा व्यक्तित्व पिन्स ठाठगु गच्छ कठ चन्दा तय दिगु ख ठुगु चन्दा बाकसे मुंगु देवा उडा म्युजियम या त क्वाटको तस्वकेट छेलिगु जोगु मौलिक धर्म परम्परा क घना पञ्जरा न्याकल बज्राचार्य साक्य तसे ये नप सोनि गए ठीठी थासे दान कावना जुग चरे माने येगु बा पञ्जरा नख हनिगु दि पञ्जरा वो जुग चरे या रुपे कयु जंगुदु ठुगु दिने यले बाहेक भट थिमी किपु बुंग पोखरा पाल्पा आदि थासे न पञ्जरा बिगु ज्या न्याका बौद्ध धर्मे दान या महिमा उजागर यागु ज्या न्याका हि जंगुदु पञ्जरा या झले साक्य बज्राचार्य समुदाय ठीठी था चाहिला दान कावनेगु चलन डुगली हे भाद्र 20 गते आइतबार दिने उगु ज्या पुवंकेगु यागुदु पञ्चदान दिने या स्वयंभू सुठन से या अपना भक्त जन्त मुना देव दर्शन याना दान प्रदान न यागुदु ठुक्टम पञ्चदान बिगु झले गुल्खे थासे ठुगु दिने दीपंकर बुद्ध पिनेगु मूर्ति तक भया साके बज्राचार्य समुदाय पिन्त पञ्जरा बिगु यागु ख ठुक्ट ये या मरुसटले पिगन ननिया तब तेस जा दान बिगु ज्या सामाजिक दूरी कायम याना स्वास्थ्य सुरक्षा या मापदण्ड पालन याना यागुदु देन्दस मरुसट दुगु थासे तज त गुठी पाखे मरुसत डठी कास्त नन मण्डप बोया टरंगु चतन जालिसे जाकी दान बिगु यागुदु गुठिया गुठिया तेस जाकी दान बि ढुंका टरंगु चतन जा दान बिगु ठुकिया विशेषता ख साके बज्राचार्य समुदाय पिन्छ दान का वय चोत्तल हे दान बिगु चलन नडु पञ्चदान या झोले थन्या बिजास बहिली इतुम्बाले केलटवाले अतलखु बहिली आदि आपलो बौद्ध ठ्या बाहा बहिले स्वास्थ्य मापदण्ड पालन याना पञ्चदान बिगु यागुदु ठुक्ट हे बौद्ध टेगु छे न पञ्जरा बिगु यागुदु मिसा साहित्यकार चिनाख गोष्ठी उडा साहित्यकार मिसा साहित्यकार पिण्ड इमिगु साहित्य धार यात अझ क्वाट्टोको चोन्याका वनेगु ताटया निसोना टगु मिसा साहित्यकार मुनाया गोसाले चिनाख गोष्ठी जुम माध्यम पाखे भर्चुअल वंगु भाद्र 19 गते शनिबार यागुदु मिसा साहित्यकार मुनाया नाय उदयमान कवयित्री अंजना ताम्राकार्य सभापतित्व न्यागु उगु ज्याजो या मु पहाजन कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जुयादिगु ख उगु गोष्ठी सभापति थासन संस्था नाय अंजना ताम्राकार सहभागी ज्यादी पिन्त लस्कुस नचुबिया लस्कुस यान्दिगु ख नाप वेकल लस्कुस या झले ठुगु पला न्याकेटा छिकपिनिगु तारंगु महत्व जुगु खकना दिगदुसा संस्था ठीठी ताटना त मध्ये साहित्य पुस्ता हस्तान्तरण याना यंकिनो ख ढकान तय दिगुदु नाप वेकल छपुचिना खन बना न्यंगा दिगु ख साहित्यकार दिव्या ताम्राकार न्याका दिगु उगु चिनाख गोष्ठी स ठीठी मिसा साहित्यकार पिन्छ समसामयिक विषय वस्तु या त विशेष बबिया चयतगु ठठगु रचना पाठ यान दिगु ख नेपाल लगायत हालिमे चनचोपी नेवा मिसा पिन्छ भोटिकागु ठुगु गोष्ठी स ठुगु संस्था या हामा भाषाविद डाक्टर ज्योति प्रभा तुलाधर मिसा साहित्यकार टेगु प्रतिभा वेगु ज्या जोगु दैगु
तस्कै तजिगु ज्याख तयदिगु दु उगु गोष्ठी साहित्यकार भवानी तुलाधर लिसे मेमे पी मिसा पिन्सन ठगु रचना पाठ यागु ख उगु ज्याजुले जुम या व्यवस्था स्वयंभूधर तुलाधर यान्दिगु ख यक्कैको जी सुभाय देचना चुना बुख संकलन नदीम उडा समाज प्रचार छान्जे भगवानी तुलाधर ज्यू लिसे बुख चोयादीम पत्रकार सुगतरत्न सिन्धुराकार ज्यूबाट लिसे बुख बोमी साकरे पासा प्रेम हिरा तुलाधर ज्यूबाट वेगपिन सोमेस्त यक्कैको सुभाय देचना चुना लिसे चिपिनु गतिविधि छिप्ने चंगु सूचनामूलक ज्याजोट उडा सय उडा गतिविधि मार्फत टेगु मन्डु खजे जिम्टो सपुटे दिते जी इनात मेन चुना सपुटे उठा नाचा तैते उडा समाज ज्याकुटी अथवा व्यक्तिगत रूपे सुगतरत्न सिन्धुराकार ज्यूबाट लिसे जी तुलाधर ज्यूबाट सपुटे दिलधासा छिप्नेको बुख उडा स ज्याजो मार्फत टेगु बचा विषय आरसजी बचाको ढिपा पाके हुने ढिपा ढुंका ठुगु आया उडा व्यक्तिगत जना वेगु छि ज्याजो उडा स ज्याजो स जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोसु तपाईँको हरेक ज्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो रेडियो उपत्यका निका कोसी बच हावा डिबा टुका हना चका सिंगल लस्कु छ्याना चुना ज्याजो ख उडास जिका चिकमिन ज्याकामी बिगेन तुलाधर ठोक रेडियो पत्रिका चेन सफ डिपु मेगा हार्जक तरंग आलास ठमेटो उडास ज्याजो याची लिपांगो पेठेनु दु ज्याजो ठौ सच पनि हने निसा व स्वी नेगु ज्याजो रुपे हाइ चुनो जुल ठौन थम उडा व्यक्तित्व चिकमिन हने हाइ चुनो जुल ठौ या उडा व्यक्तित्व बारे खनामा छ मिसा उडा व्यक्तित्व चिकमिन हने नेबेट न जुल आइलिसे ठैट अध्यापन क्षेत्र पानवै चुनलिम व्यक्तित्व वेकयो बारे खनामा छ पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस मानव शास्त्र समाज शास्त्र बोंका एकको मन्टेट मानव शास्त्र दैगु छुक समाज शास्त्र दैगु छुक टका टटुकिट तालाका दिमा व्यक्तित्व उप प्राध्यापक अमिता तुलाधर नापछि छ खलाबला व्यक्तित्व जुल वेकयो बारे खनामा छ वेक एतका बाय स्थानीय बासिन्दा कठन समस्यु लिसे वेकना पछि छ जुमे प्रविधि पाखे खलाबला ज्याकोसे वेकन यन चंगु अध्यापन या विषय समाज शास्त्र मानव शास्त्र दैगु छुक त्यो समाज शास्त्र मानव शास्त्र गुठ जबनीमा त्यो बनेकी छुजी कि अवस्था छुजु समाज दैगु छुक मानव विकास दैगु छुक यको विषय कठन चिकपिन्ट ज्ञान बिगोले टटिक्यो आज गया छ त्यो विशेष नाप केन्द्रित ज्या वेगना पखना बला याको गुडु जस वेगना पजुको खना बला नेने पाके हुने ठौए ज्याजो हे डकले लिपांगो पो डकले ना पाँच चलो क्वेश्चन जुना ठुगु उडास ज्याजो या निसाव स्विन हेगु ज्याजो स सुबा बिगेन्जो अले जोजल्पा यनामी दको सित औसना ठौ उडास ज्याजो स दिस निसाव स्विन हेगु ज्याजो याक चुनो ठुगु दौरान म मिसा व्यक्तित्व भा अझ छिउबारे खलामा छ विगत नि पेर यहनिसे पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस समाज शास्त्र मानव शास्त्र बंग चुनो दिमो व्यक्तित्व नकुने अध्यापन विषय खलामा कहे बन्द जुगु ठुगु अवस्था चाहिँ जुगु अध्यापन गुगुठा न्याउ जोडु वंकिबु ले वनामी पिन्छा गुगुठा पला चोडु खलाबला आनन्द सुया हि आ चाहिँ अध्यापन अया देउला तपय चाहिँ जुम अनलाइन महला जिमला युनिभर्सिटी न चाहिँ टिम दु आ टिम न युजना ग्रेजुएट लेभल चाहिँ जुम न युजन चनौटो मला थयो कि कन्भिनियन्स अनुसार एना चाहिँ अनलाइन क्लास त सुरु ज्या चौटो आ मेरो अफोर्ड है छे जना जीवन जना जना दामन छोकला मस चाहिँ आठुने कोरोना टाइम चाहिँ फुक्क मस्ते चाहिँ ठुकुठो अध्यापन आखा पनि उज्या चौटो ठुक ठिकै गु स्टेपरी गुणस्तर मा गु स्टेपटी क्वालिटी डेमा क्वालिटी गु एजुकेसन बिफेगी मफै ठुके खा तो अनलाइन कल्चर डेभलपमेन्ट जुरे हे थो आ तिने थो विशेष परिस्थिति ख छि चाहिँ आ चाहिँ नापान छि ठुके चाहिँ अडप ज्या न चौ मरो मला थियो बल लागे चाहिँ हो ख 100% फिजिकली जिउ थे था सोया डाइरेक्टली चना इपिना प प्रश्न उत्तर यहाँ पति चाहिँ कमे खण्डो अनलाइन जिवले झिभु चाहिँ इन्टरेक्टिभ चाहिँ जिने प्रश्न नि सुनान चाहिँ टाइमको डको म्युटेसन चाहिँ यहाँ
यहाँ भटी चाहिँ नि समस्याला चाहिँ नि ला एसा न इमसा चाहिँ नि सेकन चौंडो इमसा सेका मचौला धामो त्यो इमसा चाहिँ अब जाँच बिबले अनि जाँच बिउ नि रिजल्ट अनुसार ला ठिकै जो अथवा मु विषय वस्तु न पो जे खला छु हमरा जुटी खलामा चाहिँ विशेषण चाहिँ जुन आचरण पृष्ठभूमि दया नि पेरियडको दुथे पो छु मानव शास्त्र धै समाज शास्त्र धै एकला बाटो समाज शास्त्र पाके खलामा सुरिया थु चुक समाज शास्त्र हो थु दिशा पनि मा किमहरु थु बना चाहिँ छुजु ख छुटु अवस्था झिसा चाहिँ नि ज्ञान आधारित बने मा मोर का थाक्या झिसालाई ज्ञान देउला चाहिँ नि याको पछि न उले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाइफ हे मलाई होला चाहिँ नि ज्ञानलाई झिसा याको ज्ञान का सामगा अथवा समाजशास्त्र मानव शास्त्र धेउपट्टि चाहिँ नि झिउ नेपाली हिस्ट्री धेउ खसा थो एकदमै लिपाती नि वोरका थासा जिउका वो चाहिँ नि झिथा युनिभर्सिटी चाहिँ नि सुरु जोए 1981 निसे तिनी पठन पाठन सुरु जो ख एजा थो चाहिँ लेटेस्ट सब्जेक्ट दिउ लागि चाहिँ वो ख वो चाहिँ नि समाज विज्ञान ताई मानव विज्ञान लगा चाहिँ ताई थो चाहिँ नि शब्द झिसा शिउ कि समाज विज्ञान लगा ताले समाज यु बारे समाजे चोपी मनु ता झि चाहिँ समाज धासाते झि छम समाजे दुने मनु त दै अथवा चाहिँ नि मनु त चाहिँ नि जनाए समाज यो चाहिँ नि निर्माण जीवको एजा समाजशास्त्र रे चाहिँ नि मानवते चाहिँ नि बिचे जीवको इमोपट्टि चाहिँ नि रिलेशनशिप इमोपट्टि गयो सम्बन्ध दु समाजे दैको विभिन्न इन्स्टिट्युशन्स त मलाई जी संस्था त दु एटाले जी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जी चाहिँ म्यारेज सिस्टम यहाँ डको इन्स्टिट्युशन्स का गु कि चाहिँ हि समाज नाप चाहिँ मनु नाप जोडे जे चंगो चाहिँ दै यहाँपट्टि रिलेशनशिप मलाई हरेक चाहिँ नि ग्रुप विभिन्न चीज चाहिँ शेयरिङ चाहिँ यान चाहिँ चीज टेरिटोरी शेयरिङ यान चाहिँ यहाँ डको चाहिँ नि योपट्टि बारे दुनिया चाहिँ समाजशास्त्र ख मतलब मानव शास्त्रका धाबले चाहिँ झिसा चाहिँ नि थो चाहिँ नि मानव नाप चाहिँ केन्द्रित जो इमेगो चाहिँ नि शारीरिक उड विकास निसे उड विकास है झियो चाहिँ नि गु चाहिँ इभोल्युसन चाहिँ नि जुजु वौ ख वोन छिकया इमोपट्टि चाहिँ नि सांस्कृतिक विकास धापान्छे एकदम पास्ट हिस्ट्री निसे चाहिँ नि आतक प्रेजेन्ट तक यो चाहिँ नि विकास स्थिति गेजा चाहिँ नि मनु समाज चाहिँ नि एकदम सिभिलाइजेसन चाहिँ जुजु वला त्यो चाहिँ यहाँपट्टि अध्ययन याउ चाहिँ मानव शास्त्र खला समाजशास्त्र नापा समाज दखानी चाहिँ नि वही अहिले समाज दुनिया चोपी चाहिँ मनुत नापयोपट्टि चाहिँ रिलेसन इमोपट्टि रोल स्ट्याटस हरेक इपि नापयो झि चाहिँ कल्चरल यहाँ नाप इमो लिङ्केज इमोपट्टि गयापट्टि अवस्था समाज इम त चाहिँ भुक्त हुर्के या त मदत दिला यहाँ कथा समाज नेता चाहिँ ग्याइस चाहिँ मानव शास्त्र दै चाहिँ नि मानव त्यसमा चाहिँ इमो बिहेभियर चाहिँ नि हरेक चाहिँ समाज भुक्त चाहिँ निर्मित ज्या चौटु वो चाहिँ समाज नि तयार खलाई वो चाहिँ नि मनोधुमका चाहिँ नि इमोपट्टि चाहिँ इन्डिभिजुअल यहाँपट्टि चाहिँ लेभलले समाजलाई चाहिँ निर्माणको लागि इन्सान भुक्त चाहिँ नि विकास जुजु हुन तथा चाहिँ उक्त इमोपट्टि चाहिँ कल्चरल चाहिँ एस्पेक्ट यहाँपट्टि चाहिँ फोकस यहीका अथवा चुनावीले चाहिँ छिन पनि गो समाजशास्त्र मानवशास्त्र छोटकरी गो जानकारी पिरुका चाहिँ जिरा चाहिँ छोड छोड्दैन समाजशास्त्र धारा समाज निर्माण जिते मानव आवश्यकता दे मानव युक्ति खन जुनले मानव विकास खमलासी मगाते छो अवसर ख नेनमी भाजुले जुन जो मानव विकास खन जति पनि न जो पुरका लागि माकर ढाइ मलाई गे ख जो मानव विकास इतिहास क झि नेनमी भाजुले जुन ढटुकी माझ छिको उठ्न आखिर चाहिँ नि मनोटे विकास क्रम मलाई त्यागु खस चाहिँ माक चाहिँ मखो तर एप राताइका मलाई माकटे छौए चाहिँ नि लाइन अफ दु एन्सेस्ट्रल हिस्ट्री अले झि चाहिँ नि एप ढकाताइ एप ढके माख स्या छुपर ढा इनके चाहिँ नापान्छे न्य प चाहिँ नि मरुपी त्याउ खस झिउपट्टि चाहिँ नि हिस्ट्री चाहिँ नि सुय खस झिस चाहिँ नि कमन एन्सेस्ट्रल रुपे शेरियान पि ढाइ हैन वो चिम्पान्जी गोरिल्ला वो एरंगुटान एरगाताइ इपि नापछि चाहिँ यो लिक चाहिँ नि शेरी खण्डोका चाहिँ योपट्टि चाहिँ वो चाहिँ एन्सेस्ट्रल ट्रीले चाहिँ नि स्वेरले ट्रीले न वो चाहिँ नि हांगा चाहिँ नि वे इपि चिम्पान्जी पि इपि ज्यावला अले झि चाहिँ नि मनो यो चाहिँ नि हांगा चाहिँ नि अले विभिन्न चाहिँ नि विकास क्रम चाहिँ नि सुरुला चाहिँ नि झिन चाहिँ नि क्वाड्रुपेडल लगा चाहिँ नि पेपा टुटी चाहिँ नि टिपी
यहाँ पिए ख मतलब उयोपट्टि चाहिँ नि थोखा उयोपट्टि जरका चाहिँ उयो वाकुटिन चाहिँ उसले तर छन उसले चाहिँ पगो यहाँ कथा मलाई चिरेको यति 4 बजे एजको चाहिँ नि तैपि यहाँ कथा चाहिँ तर वे चाहिँ नि इभोल्युसन अब ठाउँ चाहिँ नि मनुयो रूपे चाहिँ नि विकास हो एजिया चाहिँ नि जे चाहिँ नि माक चाहिँ मखु थियो एन्सेस्टर तर जे एन्सेस्टर सेयरिङ चाहिँ नि छु टाइमे चाहिँ त्यो चिम्पान्जी इपिनाप चाहिँ जरा वका ले वे आथ चाहिँ नि विकास क्रमे ह्युमन इभोल्युसन यो चाहिँ ढाउ खसा चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ फिजिकल डेभलपमेन्ट यो यहाँ यो चाहिँ आधार विभिन्न स्तर त चाहिँ नि थाइटाउडो जस्तै अब चाहिँ ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस अस्ट्रालोपिथेकस एयरकाडो हो अस्ट्रालोपिथेकस ए ढुङ्गा लिपा चाहिँ हो होमो इरेक्टस यो रूपे गबले कि चाहिँ झी चाहिँ छौ झी आगो चाहिँ पेपर टुटिङ चुपिङ ख इति चाहिँ निपा टुटिङ चुपति अवस्था इरेक्टस आधारले झी चाहिँ मलाई निपा टुटिङ चु अवस्था न चाहिँ नि ठौकण्डो अहिले थो चाहिँ नि डेभलपमेन्ट यो चाहिँ विभिन्न आधार थियो त कोही चाहिँ इमोपट्टि वो फिजिकल ब्रेन क्यापेसिटी वो चाहिँ क्रेनियल चाहिँ नि साइज त मलाई छ साइज यहाँ यो आधारले चाहिँ मानव विकास नाटा पनि जो भाषा विकास जो कि शारीरिक सम्बन्ध मेमोरी ठगु फिलिङ्स एरिया ठगु खट्यो मगो गुठो जुन सुरीला चाहिँ भाषा यो विकास भएको सिम्बोलियो रूपे ख इन्सान खला जे रूप चित्र चाहिँ वति चित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न यहाँपट्टि यो चाहिँ सिम्बोल एक खण्डो लिपा अले इन्सान चाहिँ थैट चाहिँ कम्युनिकेसन या चाहिँ सही रूपे चाहिँ विस्तारमा चाहिँ विकास जो चाहिँ खण्डोका भाषै खलाञ्चुनले चाहिँ ठुक्ले खलामा चाहिँ यको झिठो मोडर्न जमाना चाहिँ 21औं शताब्दी भएर चाहिँ झिउ भ्या सँगना चाहिँ उठो भ्या नेपाल भाषा चाहिँ बढी चाहिँ लोप जुलो रही नापना पते झिउ भ्यावल ल्याउ चरण दुटो छे ओ भ्या टोटाउन रही तो कारण चाहिँ छुका छो समाज विकास नाप है भ्या टोटाउ ख अथवा मे छुका छगोला बन ख भाषा देउ छौ कल्चर ख संस्कृति हेरका ताई मखला तो संस्कृति दुने लाओ भाषा त जेसँग चाहिँ नि उही त अघि बढे हो खे चाहिँ थयो इन्डिभिजुअल लेभल फ्यामिली लेभल हैन जी छौ कम्युनिटी लेभल यो न चाहिँ नि जिम्मेवारी जी छौ देउ राष्ट्र यो न चाहिँ नि ख भाषा चाहिँ नि भित मको देउ छौला झिछु आख बोने माल नेपाल भाषा देउ चाहिँ नि ले ममजुल इम त चाहिँ कम्युनिकेसन या त बाल क या माल एनासे किसी के माल अले चाहिँ बाल क चाहिँ नवासे कि निवा भा चाहिँ नि लाटकी नेपाली भा बाल क ल्याम इंग्लिश बा बाल क ल्याम चाहिँ यहाँ रिउ न कन्सेप्ट नि डेभलप जिया एजिया न ख छिटो चाहिँ एक भाषा नीति ढका ढाज्यो कि मुझे वेला सरकारी यो छौ चाहिँ एक भाषा चाहिँ नीति न ख उके संरक्षण एनात नि मरु न ख तर वे जग्न मको छिसाए न चाहिँ नि छिउ न छौ चाहिँ नि थ यो मातृभाषा मलाई उही त थ त्यहाँ जेनेरेसन टु जेनेरेसन कन्टिन्यू या हो यो थ यो न छौ कथा चाहिँ कर्तव्य चाहिँ छ का अहिले चाहिँ कम्युनिटी न छौ चाहिँ कर्तव्य ख न्याउ खलासा न थै त वो चाहिँ भाषा त चाहिँ खेला बुला हे वो चाहिँ छिसा चाहिँ या माका थ यो महत्व चाहिँ न ठिका मतलब लिपा त चाहिँ जेनेरेसन त यामा अहिले छौ चाहिँ सरकारी न अवश्य न एक भाषा नीति ढाटे चाहिँ सरकारी न दायित्व ख उही त चाहिँ केही मतलब दु चिज त चाहिँ अघि बढे यावरी ठुनाक्न पहिला मेरो सोच्न उही विषय वस्तु सुरु छ जो कला संस्कृति न खवे टाइ डे सँग थाउ कला संस्कृति पाके हे नेपाल डे मुसिका बेच्नु अथवा विशेष मा निवा जो कला संस्कृति पाके नेपाल डे मुसिका बेच्नु धाइचुनु उठुको अवस्था चाहिँ ठोकुने जो कला संस्कृति पनि चाहिँ विकृति लोप उन्मुख जुगु आभास हिसाब चुनु त्यो कारण छुख लिसे ठुनाक्न पछि स्वाकर मेरो यहाँ छुटा देखिने संस्कृतिको महत्व चाहिँ छुदै जुगु समाज संस्कृति यो ये चाहिँ नि झिउ छौ मानव जीवनीय छौ पहिचान जका चाहिँ भाषा झिउ थौ झिउ संस्कृति यानाय झि मेपी प्राणी पिसा चाहिँ झि अलग गौ प्रपति प्राणी झिसा चाहिँ नि वो निय निथम जीवने हनवै जुतराको झोले विभिन्न समुदाय पिसा चाहिँ नि छौ कथा साझा लक्ष्य साझा स्वीकारोक्ति कथा चाहिँ नि नालकय वया चुनाको चाहिँ नि व्यवहार रहन सहन चाल चलन संस्कार मूल्य मान्यता झिके डुगु ज्ञान क्षमता
वो दक्कुसित चाहिँ नि संस्कृति राताइका वो संस्कृति चाहिँ भुक्त विकासजी राथा जब चाहिँ नि मनो त थयो आदब जीत न चाहिँ नि विकासजीको इमुपति विकासयुपति चाहिँ नि करने गेना इंसान विकासजी अले चाहिँ नि थय के दु न्यने दु चाहिँ गुली सर सामान्य इमो बुद्धि विवेक चाहिँ विकासजीगुपति संस्कृति क ए ज्या चाहिँ नि थो चाहिँ समुदाय अनुसार चाहिँ नि फरक जी वो चाहिँ नि आथो संस्कृति राताले जी चाहिँ नि आत्ने नापान्छी हना बना चाहिँ नि कोही चाहिँ नि संस्कृतिलाई चाहिँ नि बिस्तार चाहिँ नि लोप ज्या चाहिँ र एकाको चाहिँ नोपट्टि गो चाहिँ नि विकास जुल बनल छौ चाहिँ नि संस्कृति ख वो छौ चाहिँ नि नेचुरल प्रोसेस न खका समय अनुसार संस्कृति रे न परिमार्जित ज्ञान टु हुनेका होला नापायु संस्कृति माओ अल जल यहाँ चाहिँ नि मरे साथे उके छु मेपट्टि जल छ वो रिप्लेस न चाहिँ नि ज्यावनिपट्टि छौ चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया न ख व चाहिँ यो पा चाहिँ नि वही मला नेवाट चाहिँ नि नबसा चाहिँ नि लप्य भएर या चाहिँ नि क्वे चोना एना यही तर यसमा चाहिँ आ वची चाहिँ नि पोसिबल चाहिँ नि मजो आज चाहिँ नि वे भे पार्टी प्यालेसे चोना जी टेबुले चोना एना चाहिँ नि वड्यो परिमार्जित समय अनुसार परिमार्जित न चाहिँ दिन मा मखला अम्बे जे ठाउँको ठाउँ परिमार्जित व्याउनीको जुन संस्कृति परिमार्जित व्याउनी भन्छ संस्कृति विचलन भएको जुगु फ्लाउ संस्कृति टोनाउने भेनल दैदि मगो वो तर एसा वो चाहिँ नि एक तर एसा चिज चाहिँ नि फ्लाउ चिज यदि चाहिँ नि फ्लाउ चिज झी चाहिँ नि मखला समाज या त चाहिँ भुक्ट यहाँ हुन्छ झी चाहिँ नि आ चाहिँ नि संस्कृतिहरुका चाहिँ विकास चाहिँ नि हुने ना चाहिँ नि छुन्या समाज विकासयुपति क्रमे थयो इन्डिभिजुअल विकासयुपति क्रमे न यदि अन्यपट्टि चाहिँ नि संस्कृति न चाहिँ नि छुकठायुपति बाधा त ए चाहिँ नि वल लगा धासा मनोटेस चाहिँ नि तोटा हुने ख मतलब संस्कृति त हना बना चाहिँ नि यान्चुनी रे हुन छौठाको ख तर उक्यो मतलब ठो मक्की झिस कम्प्लिटेड टोटीमा रे हुन चाहिँ नि म झिस या फक्को चाहिँ नि वेट चाहिँ नि गो चाहिँ नि झिउ संस्कृति छ वेट चाहिँ नि गुली फुले आ चाहिँ फुलावे झिस या चाहिँ नि मफु जोसा झिस मा आ चाहिँ म्युजियम त यापट्टि कल्चर न चाहिने छु मेटेरियल कल्चर नन मेटेरियल कल्चर गाताई झिके चाहिँ नि दुपट्टि आ चाहिँ मेटेरियल कल्चर त यहाँ चाहिँ दोसा म्युजियम संरक्षित चाहिँ यामा तर नोपट्टि आ चाहिँ नि नापन एडप चाहिँ नि ज्यावन्यु छौ चाहिँ प्रोसेस पछि चाहिँ नि छौ देश मेउ देश चाहिँ नि वना बाउन्यु अथवा अनेउना चौन्यु छौ ठास मेउ ठासे होला रुरल टु अर्बन ए ना चाहिँ नि गु वन्यु ख व छौ माइग्रेसन प्रक्रिया न चाहिँ नि कल्चर युपट्टि चाहिँ नि अठे जिफुका अहिले छौहरू चाहिँ नि आज इन्टरकास्ट म्यारिज अनि मलाई बिहा बिहे अहिले चाहिँ छौ कल्चरल ग्रुप मेउ कल्चरल ग्रुप चाहिँ नि अठे वयका छौ आज टेक्नोलोजी न खका टेक्नोलोजी न गुली चेन्ज होला आज नि सोशल मिडिया त दको एरि होला चाहिँ नि इन्टरनेट अन्याली यानाला भन्ने विभिन्न कल्चर अलि वइ त चाहिँ नि हिस्सा चाहिँ नि नालकायो मनोटे छौ चाहिँ नि नेचर चाहिँ गेजी हेर्का छ झी चाहिँ नि सेका सिका क्याउ न छौ इमिडिएट याउ होला यहाँ सेका सिका क्याउ थयो क्रिएटिभिटीलाई झिकेछु अहिले सेका सिका क्याउ यहाँले नुनु चाहिँ नि अनुभव याउ कर्पिनु इमिडिएट याउ यहाँपट्टि चाहिँ नि पानी चाहिँ झिके चाहिँ नि ए ज्या वो चाहिँ नि कल्चर युपट्टि चाहिँ नि सर्टेन चाहिँ नि एकल्चरेसन त चाहिँ नि दियो अहिले झी सोसियलाइजेसन प्रोसेस मेउ कल्चर चाहिँ नि दूध पायो वो प्रोसेस चाहिँ नि थो विकास यो थले चाहिँ नि जुहान टुए चाहिँ नि चोन्युपट्टि प्रोसेस छ अच्छा अडिन छुट्यो छु नापनापति हनवचौ छु बा बाजे पछि हनवचौ कल्चर ठौने छ हनवचौ कल्चर संरक्षण जजौ दु अथवा छिपिने समा ठो बना भंका चौ दौरान बना चौ दौरान चाहिँ अडिन छुट्यो यो संस्कृति गुपठाउ जो विकास क्रमेडु अथवा चाहिँ लोक उन्मुख जो क्रमेडु गेली लोक उन्मुखे रखा चाहिँ नि ता चाहिँ मजो होला तपछि आ चाहिँ गुगुल चाहिँ नि दो छिटाना आउ चाहिँ नि छिउ नेपाली प्रेसिडेन्ट अब कुसुन्ता जाति इपि रे उन्मुख रखा चाहिँ अब जाति एरिया चाहिँ अथिन चाहिँ संरक्षण न चाहिँ ज्ञान चौंडो मतलब लोक उन्मुख आ चाहिँ झिउ न चाहिँ लोक उन्मुख मको तर उके चाहिँ नि भति चाहिँ डाइभर्सिफाइड चाहिँ नि ज्या चौंडो हरेक चीज हिस्सा चाहिँ नाए हनवै तनौठे याउरका चाहिँ विभिन्न कारण उके माओपट्टि सामान उके याउपट्टि चाहिँ म्यान पावर सोर्स हिस्सा ए चाहिँ मसिया उइ त मेउए कथा छौ फ्युजन ट्यालेन्ट यहाँ प्र्याक्टिस तर हिस्सा चाहिँ नि खयाम फटले चाहिँ नि झिउपट्टि चाहिँ कल्चर झिउ न छौ चाहिँ दायित्व दैत्य आठमका चाहिँ नि उइ पिनेउले हिस्सा चाहिँ नि याए चाहिँ नि मफोके ए झित तेरि उठेयामा एयामा
खा चाहिँ नि छौ चाहिँ झिस गे चाहिँ नि नापैपी पाखे चाहिँ नि सेना होइछना पठेटको चाहिँ नि झिसन चाहिँ नि थर्ड हुँदा चाहिँ जेनेरेसन या त चाहिँ थयोपट्टि चाहिँ नि कल्चर झिस चाहिँ नि हना बना याना हाउने चाहिँ नि फतले थयो क्यारियर थयो अति नाप थयो कल्चर न यदि जना चाहिँ नि वने चाहिँ नि फतले चाहिँ नि वनेमा वे छौ न चाहिँ नि कल्चर हेउ न छौ झिउ चाहिँ नि आइडेन्टिटी ये ख पुरा झिया चाहिँ झिस चाहिँ नि थुइट चाहिँ नि झिस चाहिँ गुलिफु उली चाहिँ नि संरक्षण रूपमा चाहिँ वनेमा वो संरक्षित गेजिया जिरासा वो जब इन्स्टिट्युसनलाइज चाहिँ नि जुन चाहिँ नि वनेमा चाहिँ खण्डुका छौ आ चाहिँ नि नापाला झि छौ इन्फर्मल रूपे धामा झि इन्डिजिनस झि अर्गनाइजेसन धका नेवाटे छौ चाहिँ गुठी रातो वो छौ इन्स्टिट्युसन या चाहिँ नेचर का गुठीयोपट्टि माध्यममा यानाए झिउ चाहिँ गुठी संस्कृति त चाहिँ नि एकदमै चाहिँ मलाई न्यावन्छौ कारण वे ख छौ मलाई उके दुने थकाली एरका चाहिँ नि उके दुने इन्सान चाहिँ विधान थियो नीति नियम धका चाहिँ नि दही एना चाहिँ नि छु उद्देश्य विभिन्न गुठी नला आज विभिन्न गुठी सना गुठी अति गुठी धर्म गुठी छुट्टु चाहिँ नि चाहिँ गुठी त चाहिँ छु वो गुठी चाहिँ न्यावन्छौ दयो ए छौ कारण चाहिँ नि त्यो इन्स्टिट्युसनल ए ख हाम्रो जुन छ मेरो छोरी छ सुरु गरेपछि चाहिँ चाहिँ गो चाहिँ खलाञ्चन समाजशास्त्र मानवशास्त्र ठुप बनाउँदै छुटे जसरी मेरो सब्जेक्ट बन्यो खस चाहिँ डाक्टर बच्चा डाक्टर छ बिरान्टेर सेवा या हो अथवा इन्जिनियर भएर सिकिँदै के देवको वेजी रहे अथवा टेक्निकल रूपमा बस कम्प्युटर दिए तर ठुलो सब्जेक्ट गो चाहिँ सिक्नु बडा बंका छु भोट्न थपि छु मैले छाप बनि मुला समाजशास्त्र मानवशास्त्र बडा त्यो म के पाके छ त दैनिक जीवन यापन याफिकमा पे अथवा उना ठुप बन्नु गाल छिथे आफा बुकु चाहिँ खर्की अथवा त्यो गणगण क्षेत्रीय गुगु चाहिँ जावे हो मानवशास्त्र यो चाहिँ नि ये चाहिँ नि नाच तयार है थुयोपट्टि चाहिँ नि सिभिलाइजेसन का विभिन्न जात जाति त्यो संस्कृति को शिक्षित को आदरणीय वे मानवशास्त्र समाजशास्त्र खनि समाज ने होला त्यसो थयो चीजे थन चाहिँ नि मसिक्यु रे होला चाहिँ जेम गछि थौ चाहिँ नि मनोजिया होला मनो त्योपट्टि रिक्रिएसन त चाहिँ नि के याना चाहिँ नि थो सिभिलाइजेसन मेबी प्राणी तयार चाहिँ तरो ग्राउन्डर का चाहिँ नि गुठीसँग चाहिँ तयार छ गुडी होला मानवशास्त्र समाजशास्त्र गानय खनि दित पियाछौँ पठे थे त्यो चाहिँ नि जे समाज विभिन्न अब मानवशास्त्र इथनोग्राफिक स्टडीहरुका चाहिँ नि जे मलाई इथनोग्राफिक स्टडीहरुका मानव विभिन्न जातीय अध्ययन विभिन्न जातीय चाहिँ नि अध्ययन चाहिँ एकदम होलिस्टिक एप्रोच चाहिँ मल्टिपल एस्पेक्टमा चाहिँ नि थुइट चाहिँ नि अध्ययन याना जात जाति अध्ययन चाहिँ नि ज्ञान चौधो हो डकुमेन्टेसन हैन विश्वभरि चौपी विभिन्न जात जाति त्यो चाहिँ सिक्यु सेक्यु इमोपट्टि डकुमेन्टेसन चाहिँ नि जे ठो कल्चर भोक्न विकास ज्याचन भयाग्याउ कल्चर दु ज्याचन मन ज्याचन वो कल्चर भोक्न विकास याचन योपट्टि चाहिँ अहाँपट्टि मलाई सेक्यु सिक्यु छौ माध्यम अथवा चाहिँ नि थोय मार्फतै खर्ने मानवशास्त्र माध्यममै झिस समाज बारे सिक्यो तो चाहिँ नि झि समाज बारे सिक्यो चाहिँ नि ल साहब अहिले वेजको चाहिँ नि सेक्युपट्टि मके हुँकने चाहिँ थो समाजशास्त्र मानवशास्त्र धाकी यो कोही चाहिँ नि मनु त चाहिँ नि बाउ ढुटके एट्र्याक्सन चाहिँ नि जु कारणले हो चाहिँ नि छुटकारा छ हरेक चाहिँ नि विकास मलाई विकास नाप चाहिँ नि सम्बन्धित प्लानिङ या त प्लानिङ या त न चाहिँ नि विकास सम्बन्धी विभिन्न प्रोजेक्ट या त यो आइडेन्टिटी कल्चर यो लागि हरेक यो लागि चाहिँ ठुमीपट्टि भूमिका चाहिँ मेरो चाहिँ नि अपड हो जस्तै कि छुन विकास चाहिँ नि या त छिसा चाहिँ नि विकास यो कार्यक्रम त चाहिँ नि यङ्क्युरी हो चाहिँ नि गनइन्की ठुप बना चाहिँ मसिक चुप गर्ने जस्तै दिन हात राखे मेरो ठुप विषय वस्तु बना चाहिँ वेकअप इन दैनिक जीवन छिथे अध्यापन आफा बोलिनु चाहिँ जिउ खगि मको क्षमा चाहिँ नि थयो चाहिँ नि भविष्यलाई जी चाहिँ नि धैछ नि विभिन्न प्लान होला जे चाहिँ नि ओ चाहिँ सरकार समाज विकास या त मनुते त विभिन्न अब चाहिँ प्लानिङ यही त चाहिँ नि वो विकास हरेक त चाहिँ नि छुयुपट्टि चाहिँ नि नले चाहिँ मरेकै मगाका एजियाला चाहिँ नि ठङ्कने तो इन्जिनियर टेसन एन्थ्रोपोलोजीपट्टि चाहिँ नि ज्ञान अर्थात् विभिन्न प्लानर टेसन जब तक चाहिँ नि मलाई छिन चाहिँ नि छुन चाहिँ नि विकास प्रोजेक्ट झिस चाहिँ नि ह्याने हो भने त
वो सामाजिक संरचना चाहिँ भुक्तान दो तका चाहिँ नि मसिक अन विकासको चाहिँ याद हान चाहिँ नि मिलेजी मका उयोपट्टि चाहिँ सस्टेनेबिलिटी रे चाहिँ नि दैमको एज या चाहिँ नि छुन विकास या त चाहिँ वो सोसियो इकोनोमिक फिजिबिलिटी चाहिँ नि गे भुक्तान दो छुन चाहिँ विकास यो प्रोजेक्ट वो मस चाहिँ अन समाज या त चाहिँ नि भयाउ कथा चाहिँ नि इम्प्याक्टलाई सोसियो कल्चरल घेना चाहिँ इम्प्याक्टलाई रा चाहिँ अयापट्टि चाहिँ अध्ययन याउ पट्टि न चाहिँ छौ चाहिँ विधा चाहिँ समाजशास्त्र मानवशास्त्र चाहिँ खका जबसम्म चाहिँ थायापट्टि चिज मखला झिसा चाहिँ सिका चाहिँ अगाडि बढे जिमको वो जिमका थाहा हरेक विकास चाहिँ थाहा अनुसार छोराले आज चाहिँ गरिबी योपट्टि चाहिँ कारण छु समाज छु चाहिँ खासै छौ चाहिँ कारण वही कारण चाहिँ मेउ समाज वही जिमारी होपट्टि मरुका विभिन्न अध्ययन वे चाहिँ गरिब कारण वे चाहिँ धर्मयो कारण चाहिँ त्याचाउँदै अहिले चाहिँ हेरेका मेउपट्टि चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न कल्चरपट्टि फिजिकल फेसिलिटिज त मतलब यहाँ चाहिँ फिजिकल एक्सेसिबिलिटी यहाँपट्टि हुन चाहिँ चाहिँ फरक फरक समाज चाहिँ फरक कथा चाहिँ नि तिमीको चाहिँ स्थिति चाहिँ नि दैने हैन छुन वो स्थिति या त चाहिँ मसिका उही त चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसन या खतरका सजको चाहिँ नि झिसा गु अब्जेक्टिभ्स कया चाहिँ नि वो विकास चाहिँ नि यहाँ हुने हो उके चाहिँ नि सफल जिएका छुन चाहिँ आ चाहिँ जिमसा चाहिँ यहाँ चीज चाहिँ सुधारका धासा सोसियल रियालिटी रे हो चाहिँ नि मखला छुन चीज एब्सोल्युट चाहिँ नि छुन मको वरिउला चाहिँ नि रिलेटिभ टर्म न हरेक चाहिँ नि थाहा अनुसार फरक दे जस्तै कि आ झिसा ताले झिउपट्टि नेवा समाज यहाँ झि चाहिँ याङ्गो कलर याङ्गो प्रशिक्षण झि ब्याबले या सा जब कि चाहिँ क्रिस्चियन के मे युरोपियन कन्ट्री दे ला टु यु वसपि वो टु यु वसर हो झिउ त्यता ध्यान तो यहाँ चाहिँ विभिन्न ए चाहिँ मनोटिभ सेन्टिमेन्ट्स कल्चर ए चाहिँ भ्यालुज एरे हुँदै होला झिसा यहाँपट्टि विकास चाहिँ नि यहाँ हुने भले चाहिँ यहाँ सोसियो कल्चरल फिजिबिलिटी यहाँ स्टडी याना चाहिँ वन्यमा अहिले चाहिँ नि मेउरे हो चाहिँ नि थो समाजशास्त्र मानवशास्त्र यहाँ चाहिँ नि छो पार्टिसिपेटरी एप्रोच या त फलायो वरि हो चाहिँ नि छो बटम अप एप्रोच घु के चाहिँ नि ए चाहिँ नि मार्जिनलाइज ग्रुप त मतलब डोमिनेन्ट ग्रुप त चाहिँ नि महिला इपि मिसापि घु चाहिँ नि ल्युने लान्छौँ जाति हिसाबमा ए दलित यहाँ पि ल्युने लान्छौँ यहाँ पि दस त घेना वो विकास चाहिँ नि हने हुए के हो जनरली चाहिँ नि खास चाहिँ अबले वो प्रोजेक्ट त एना चाहिँ गायबले स्ट्रेयो तिमो पछि चाहिँ एक्सेस टु रिसोर्सेस भुक्ता दो एक्सेस टु अपर्च्युनिटी एक्सेस टु पावर मतलब उक्त या त चाहिँ नि वो छौ कथा समानतामुखी न्यायमुखी यहाँ कथा चाहिँ नि वितरण ड्रिममा घा चाहिँ यहाँ रोल चाहिँ नि जिम्सा छौ वास डक्टर रूपले न चाहिँ अध्याय छौ चेन्ज एजेन्ट चाहिँ भूमिका न चाहिँ वो निर्माण या पै एजाला यागो चाहिँ प्रोजेक्ट आज चाहिँ नि सुजुजी समाजशास्त्र मानवशास्त्र घा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छौ उयोपट्टि अध्ययन बिना वो समाज यो लागि चाहिँ विकास का या त वो विकास या त वही त बालक चाहिँ नि मोठिक जिसा चाहिँ नि यापट्टि विकास कबले न वो कन्टेम्पो सस्टेनेबल जी मको इन्सा चाहिँ नि उद्देश्य या का उन फुलफिल जी मका एजिया चाहिँ नि इत लुएक चाहिँ नि भुक्त यामा नो अवस्था स्या या ज्या चाहिँ नि वो समाजशास्त्र मानवशास्त्रीय ज्ञान ख ज्याजो छ एकदमै लिपाउले थिन इन भ्यामराको संकेत ठुको इले ब्याचु हुनी चाहिँ किता हकलमना समाजशास्त्र मानवशास्त्र बारे जी यको खलाको मन दुख छ इन न संकेत ब्याचु हुने चाहिँ इन येलो म उठौ उडासे ज्याजो मार्फत डायमन्डको समाजशास्त्र मानवशास्त्र विषयले डायमन्डको जिन येलो म खटक्षण बिसर लिपाउले के हाक्न पाइन्छ छि संसारे चाहिँ नि जो मडुको चाहिँ नि संस्कृति दुपी छि चाहिँ नि जाति ख होला अले छि चाहिँ नि झिससिउ झिउपति चाहिँ नि लिपि न झि उले चाहिँ नि झि चा गु लिपि चाहिँ झि अन युएन तकन चाहिँ नि नेपाली पहिचानी लागि चाहिँ झि लिपि रञ्जना लिपि वंगडो अथे झि नख चक झि चाहिँ नि वो हल जल विविधता आपलय चाहिँ नि दुपी झि चाहिँ नि जाति ख अकि चाहिँ ज धामा झिस चाहिँ नि झि थयुए मौलिक संस्कृति त एकदमै उच्च स्तरीय संस्कृति त पनि दुपी संस्कृति
झिसँग चाहिँ थयो संस्कार त चाहिँ माने या भले चाहिँ नि कर्पिन्यू चालचलन यहाँपट्टि चाहिँ नि दुम मठ्याकुसिए चाहिँ नि उकी त चाहिँ नि झिस चाहिँ हनावना थयो संस्कृति त चाहिँ नि जगेर्ना याना चाहिँ नि वसा झिसँग चाहिँ बाला त यो चाहिँ जो चाहिँ भिचा ढुका आ चाहिँ यो कोही झिए चाहिँ मलाई पिनिपट्टि संस्कृति त एना यो कोही जाला ख झिसँग चाहिँ उयो त नालाकामा छौनिएको तर जब झि चाहिँ थयोपट्टि चाहिँ संस्कृति मलाई झिएपट्टि दै वो संस्कृति त झिएपट्टि संस्कार अन्याउली चाहिँ थये भेषभूषा थये चाहिँ हलनचलन हलनचलन अन्याउली चाहिँ प्रायोरिटी बिहा ज्याया सक्ने त संरक्षण चाहिँ जुझौँ भने वो चाहिँ झिस या माथि छ अहिले आथो चाहिँ ल्यामटेसन आला झिन चाहिँ भन्छ चेतनालाई चाहिँ वो विभिन्न माध्यम डकुमेन्टेसन चाहिँ या फेसबुक यहाँपट्टि चाहिँ मार्फत न चाहिँ गो झि चाहिँ विभिन्न संस्कार त जात्रा पर्व यहाँपट्टि चाहिँ ज्या चङ्गोपट्टि चाहिँ सेरियान चौँडो उकियाना चाहिँ झेउपट्टि संस्कृति जीवन्त या त चाहिँ माध्यम चाहिँ ज्या बिहा चौँडो यो कोही जिसमा देशमा जुन झ्याठो खलाबले बेका चुनाव आवाल इन भामरा सुगु ile चाहिँ योको सुभादु लिसे ज्याजोइ लिपाङले चाहिँ नि सजि सदस्यना उडा समाज ठुन्ने बेका ठुन न्यावे जुगु उडा सो ज्याजोइ त चाहिँ उठा सोचिना ज्याजोइ बारे छु भन्ने चाहिँ खाउ निव खपन चाहिँ लिपाङले ठो ज्याजो चाहिँ पाए ला खण्डो मंगला जे चाहिँ नि उडा समाज चाहिँ नि दुपी गु चाहिँ नि रिसोर्स पर्सन त थैके दुपटी चाहिँ नि नलेज शेयरिङ याओ मंगला अब चाहिँ नि न्याना सिक्यु छौ प्लेटफर्म चाहिँ नि जुगडो थो चाहिँ बायला थैट चाहिँ थयो उत्तरोत्तर कामना यान्चना योको पिन्तुना योको पिटिङ सुभा देशना चाहिँ इन्टरजिया र खागु नुव खटैला ठौचित जुपटी चाहिँ समाजशास्त्र व मानवशास्त्रबाट ज्ञान किबिन योको सुभा देश हजुर योको धन्यवाद सुभा योको सुभा देशना चाहिँ उप प्राध्यापक अमिता तुलाधर जुएका वेक अप इन ह्यापी व्यक्तित्व रिसोर्स पर्सन थाजी अझ वेक अप इन थाइगु जुन कठाया समाज रिसोर्स या जुन कठाया समाज विकास या जुन वेक यो अध्यापन वेक अप सँग न अध्ययन न ग्वाली बिउ ढका छिटो जानकारी बिउ जुन सिक्पिन समाजशास्त्र सोसियोलोजी अथवा मानवशास्त्र बनेको मनको खसा सिक्पिन बनाइदिए पै त बना छुजी देखु यसले न वेकन ढाइदिउ ठोराइउ छ विभिन्न कठाया प्रोजेक्ट ज्या पै प्रोजेक्ट ज्या न थपिनेको जीवन यापन याको नीति जको बानव लपुन जिफु एजुनी वेक अप इन ह्यापी व्यक्तित्व जुके समाज देखु जुगु नीति न जको गौरव बिचला जुएजल हनचक उप प्राध्यापक अमिता तुलाधर जुएट यकको सुभा देशले जिता प्राविधिक कठा ग्वालेन्डीमा प्राविधिक भाषा लिसे निनामी भाजुमे जुपिन्तन यकको सुभा देश चाहिँ थोया टिप्पणी डी भेजीमा ढगो काम ने चाहिँ थोया जजो सञ्जय विज्ञान तुलाधर न भाइनिको उजा पना छना हना मेगुवाले नाप्ल्याको जी आइट बा सुभा जेमा भा